celebrante se moris ia mundo, precisa agradece ba maroma ba graça ne benai harai kona ba ema ideia. Então, nem siamo o celebrante Padre Paulo Speri Kerans SVD, Liusio Mili e celebração tinang atus ida hat nulo resensia SVD, existe a mundo, no tinang hat nulo resensia, SVD nos espécies existe a Timor-Leste, e a capela manleu sexta kalan. Padre hateten hola parte e Eucaristia katak agradece, ba maromak, ba obra maromak ni serviço redenção ba ema, no agradece ba Jesus Cristo ni memória paixão, mate no moricias, e a celebração Eucaristia agradece ba domingo no graça maromak nien, nebe ema simo e a viazen moris no serviço lorloronian. Ita fear no compreende kata buat hotu no ita halo no esprime, ne tambah domingo no graça maromak nien. Dedonita presija agradece no hahi banian. Ia livro Salmo capítulo atus ida hat nulo resin 5. Ia inisio salmista hakarak hahi banai maromak panafatin. Kata hahi agradece no for gloria ba maromak ia tempo no momento no bede. Sai itania determinação. Itania atividades tomak sempre hatudo itania agradecimento. Hahi no for gloria ba maromak. Tambah nema ke São Paulo ini a primeira carta basrani sila ia Corinto dehan. Neduni imihan kahemu. Ka buat narandeit nabe imi halo buat hotu ba maromak dia gloria. Maluk serai doben siramak Kristo hadomi. Ita hotu nabe halibur hamutuk ia Eukaristia santane. Ita fo agradece hahino fo honra. For gloria ba maromak na be haray grasa moris na be te exprime no simo sinia. O inloron hamuto ko congregação SVD Mundial. SVD SSPS Timor-Leste. Ita saya agradece ba grasa tinan atus ida hat no resensia. Presença SVD ya mundo. No tinan hat no resensia presença SVD na SSPS. Ya haray doben Timor-Leste. Padre hateten ema precisa fiar no compreende katak, bototo nebe ema halo no exprime, ne tamba graça no domin maromak nien, tamba ne precisa agradece no hahi maromak, hanesang ia livro Salmo, atus ida hat nolo resen 5 ia início, salmista hakarak hahi banai maromak, na faten katak hahi no agradece, no for gloria ba maromak, ia tempo no momento nebe de sai ema ne determinação. Emerenciana Pinto, STL News.